Туғандар, ассалаумалейкум. Amansızlar. Жалават шарынан. Распродажа boshlandı mana, kegila mana. Жалават шарынан. 250 so'mdan 400 so'mdan mana boshlandı ko'ylaklar keldi. Tonika ko'ylaklar mana, jimpirlar keldi mana 400 so'mdan 900 so'mgacha mana kegila. Жайма базардан амандашабыз туғандар. Мынакей арзан базар екен. Бұл жақта каждый ошол вторник күнү ушундай жайма базар башталып тур. Кара Суудан, ошол Кыргызстан Булуң бурчунан келип ушул жерден аравандардан ушундай мындай ярмарка экен да. Азыр силерге балаларына айтамын, Москвадан туруп көргөндөр болсо бирден лайк басып коюңуздар. Буйруса 1-2 күндүн ичинде мен природадан тарткан кетемин. Биз менен чогулуп турасыздар. Бул жерде материалдардан тартып, кийимдердин түрлөрүнө чейин бар. Siz nelerdi alıp geldiniz şef? Jimpirler, köylekler alıp geldik bana. Jempir köynekler. Jimpir köylekler, tonika köylekler var. Pik senamız kança bu yerde? Pik senamız 1100 so'mgacha. 1100 çeyin. Jimpirler, ha, nerede 1100 so'mgacha. Şef, Mana buni osti ham usti ham. Gözüm örtü kesiyorum, ne öyle? 900 so'mga beramiz. Bu boqda o'sib atib ko'yotamiz. O jiletleriniz kança kamzirlari aka? 400'den ekan da. To'g'ri. Shundan arzu. Yetno jiletler bizde kança turat? Rasprodaja boshlandı mana. Maka. 250 so'mdan 400 so'mdan ko'ylaklar keldi mana. Ya bu erkeklerden 400 mu? Kamzirlarınız? 400'den, ona kallaganız 400'den. 700 so'mdan 500 so'mdan. Heh, bunake. Kança gerek? Kimge gerek? Numarayınızı aytmayın, sizde köp mü bunday narsalar? Bunday narsalar ko'p. 57 bilan 02 03 91. Moskvadan dastak qilib berasizmi? Qilib beramiz. Bardig'idan dastak qilib. Sizden alıp satsa da bir 3-4 ese koyup satsa bayıp ketedi da. Çında öyle. Bizde bu arzan eken. Arzan eken 400 so'mdan alsanızlar monday yetno jiletlerdi. Ha detski monday. Ya bu tandamay kança? 50 so'mdan tandamay. To'a qildim. Şok sena o. Tandamay 50 so'mdan ekeni. Qarаңызlar. Ha, çevirdi akçası mesela. Ağaz. Rasprodaja boshlandı mana. Jalovat elim kech qolmoqlar mana. Ko'rish bekor, tetish bekor mana. Tolqa ayollar uchun mana. Materiallar dağın var eken. 250 so'mdan 400 so'mdan tonika ko'ylaklar keldi mana. 200. Siz qarayapsizmi bu yoqqa? Katta olmayacağız. Yosh bolalarga mana ko'ktalar keldi. 50 so'mdan 100 so'mdan yosh bolalarga mana ko'ktalar keldi mana. Chevarda ham pul emas mana. Kegina jalovat elim mana. Ha. Shunday qilib satışat ekan da. Bu yoqda ham jayma bozorda ko'p narsa 50 so'mliqlar ekan. 50 so'mliq. 50 so'mliq kiyimler ekan. 50 so'mdan bu chunda hali. Uşularmı je qanday je polnoy? Şimdi onlar uşun çökkönдөр 50 so'm. Ayollar ekan da je. Qayaqdan alasizlar je bunday? Tikkendinden janagısı emasmi deymi? Ha? Je birden qolgandarбы? Kırgızstandыкы? Жақсы. O көйнектеріңіз қаншадан болып қалады? Қаншадан қаншаға чейін болған? Киімдеріңіз. 300-ден қаншаға чейін бұлар? 300-ден 500-ге чейін. Арзаншылығы екен, а? 250 so'mdan boshlanadi. Арзаншылығы екен. Футболкалар қаншадан чоңыз? 150-ден тандамай бе? Тандамайға 150 рубльден. 150 so'mdan. Shunday Toshbaldagi futbolka shortiklari bor ekan. Tapchkalarni ko'raylik, chiqsangizlarda. Ular 50 so'm. Aldı da tapçkalar 50 so'm. Tapçkalar 300. Mollarınız qanchadan, eze? 50'den tandamayga. Çoңдордукчу. 100'üңүз tartmadım. O tapçkalardı qarаңыздар, 100 so'mdan ekan. Qayaqdan keladi? Özüden chiqib atar, eze? Ayece. Xitoydan kesidan 100 so'mdan ekan. Özümüzden chiqqanday baq o. Qaysi var? Siz optimga berasizmi? 350 Nega optimga beraverasizmi? Biz bu Rossiyadan ko'p ko'radi da. Bo'lsa siz tartib nomeringizni aytib qo'ying, ha? Buları nomeringizni aytib qo'ying anda. Dostavkaga андай жоқ deydi. Жайма базардан табасыздар ежемді. 350 O kuyma tapçıkalarınız şey monday. 300, 150'den mi ошолор? Қараңыздар. Размер бар. Размер бар дейді.
Bu kamzılar kimге qaraydı? Hacıdan taqsir? 600'dan mı? Pekindeki. Optumga qanchadan berasiz? Ko'p olsachi. Сөйлесіп номеріңізді қалтырайлық па? Реклама қылып қояйын. Айтың номеріңізді. 770 мен. 00 5636. Еркектерге дағым бар? Универсал. Жылу да бұлар. Ал. Бұны кемінде бір Москваға Россияға апарып бір 2,5-3 мың сатса болады да бұны. Ошондай болот да ба. Мен Москвада кийим тартам көп учурдачы. Кымбатчылык. Тартып коеюн. Мен азыр кийинки роликти мен муну Москвада жүргөндөр бала чакасы бул жакта билесиздер, көп таштап кетебиз. Мектеп дагы жакындап калды. Мектептин кийимдеринен тартып берейин. Сумка канча болду? Футболка, шортиги, юбкасы канча болду ата? Төшөккө мындай астарлар бар экен. Астар дейбизби, эмне дейбиз эми? Анча көп түшүнө бербесем, айып этпейсиздер туугандар. Примерно уруп койтам сөздөрдү көрүп астар. Öyle. Sepke moğollarınız kançadan bul? 650 net. Kaçsıdır 500? Hayaktan karasını alıp geldiniz be, Karasu'dan. Karasu var kale yap gelemiz. Optumga var mı? Optumga beresiz mi? Numerinizi ayttırıp koyun bolsa, aytıp koyun numerinizi. Kança alasın? Yo köp alam degender okasa değil mi sizden? Numerinizi aytıp koyun. 557. He. 00 68 66. Malades. Bu kayga çıkar var ya aslında. YouTube'da da. Bir hit bolasa mı? Каждый вторник келесиз буякта болосо? Жакшы. Жакшы. Чала бересиздер. Мен пайда болуп калсын деп номерин айттырып койтам да. Атак. Интереске тартып жүрөм туугандар, интерескечи. Материалдын түрлөрү бар экен эми. Пастельный видео болсо керек булар, а? Ошондой экен да. Азыр кийинки роликти мен буйруса мектеп кийимдерин тартайын деп атам. Материал, толтура материал бул жактарда. Материалдар каяктан келет эже? Сеп кийимби буларыңыз? Материалдар, а? Канча метр сиздики? 80. Бул жарагы калган каткындабы же кандай? Ашкандар да. Bir nese tiket bırak, çıkarttın. Жакшы. Bu жак kim карайт, сиз карайсыз таксыр? Канчадан аларыңыз? 500'den mi? Eniga 3 metr дейт. 500 сом edi. Ошол жакшы экен. Үйгө салганга, мына чайхана иштеткен бир туугандар илип кадап койдат го, обойдун ордуна. Ошондойго жакшы кетет эгер Москвадан көрүп аткандар болсо мен. Жакшы кетет. Адам көп. Жаңа базар кызуу болот бир. Азыр газ алган суу сатып канча тапса болот? Бир сурап көрөйүн. Газ алган суу сатып канча тапса болот? Киреше кыса болобу? İşler болтабы таксыр? Сулар канчадан, шеф? 15-20'dan. Я сизди тартып айтам. Киреше жакшы эле болобу таксыр иштесе? Күн канча тапса болот таза? Мен сени 500 тартпай атам, айтып коериң. 500 сом. 1000 тапса болобу? Бул арендага аласызбы же кандай? Же сатып алгансызбы буну? Семейный бизнес. Семейный. Молодец. YouTube kanalı. YouTube канал чыгарам да. Kaçta çıkıyor? Пачка иштеп коюң, Кыргызбай десеңиз чыгат. Kaçta patates var ya? Менде канал көп. Мен Кыргызстанда эч ким тааныбайт экен да. Кыргызстандан көрбөйт да, мен толку баягы Москвадан тапканым үчүн Кыргызбай деп жазсаңыз. Иш кыса болот деген. Сиз каждый вторник эле чыгасызбы же кандай? Мау. Ушу канал. 400 ye. Да чоң каналымдагы бар миллиондук. Kırızbay. Москвадан тартам да. Таксыр күнүнө точно 500 бар же, ачыгын айтып коерүң эми, реальный эле канал экен. Канча 500 дебең, 1000 сом дең. Могу аппаратураны каяктан алгансыз? Bu aparatura burada akam olsun. Негизи канчага тапса болот ушундай аппаратты? Bilmem nasıl kımbat basıyor geçiyor. Boşka kımbat. Бир 10 миңге береби?
Жоқ, 10 миңге. Бербейби? Билбедим академ. Сиропторун каяктан табабыз? Сиропту жасап берет адам. Мындай адамдар бар мынакта. Сүдүрөп айдасаң мамлекетте эч кандай налог төлөбөйсүңбү? Базарлыгда бекер мындай элеби? Жакшы экен. Мындай тачкага бизнес кылсаң кандай болот? Өкмөткө бизнес төлөбөйсүңбү? Таксы. Жөн эле айдап сата бересиң да, туурабы? Эч ким жанагы байт, Ютубка интерес да. Эч ким эч нерсе эстебейт, сата бересиң. Любой жерге коюп, Жакшы экен. Алар 2 ай түзелсен. Сизде кандай болот таксыр бизнес? Болот абы? Бары 1-2 миң күнүнө тапса болобу? Болот да. Каяктан алдасыз буларды? Кошчар. Бишкекке Кытайдан келет. Заказ бересиз. Бычактарыңыз канчадан? Бычак чоңдор 150, 100. Мына 2-3 штук 50 сомдук турат. Жакшы. Ишиңизге ийгилик таксыр. Иштей, молодец. Кыргызбайды жасаңыз чыгат. Туугандар, иштегендер иштеп атыптыр. Молодец. Пашпилкалар жүзел. Оптумга дагы бересиз да сиз, Номеринизди айттыңанда реклама кылып коюңуз дагы. 774 менен. 77 63 63. Менден чалгандарга кичине скидка кылып бересиз. Майлы. Жакшы, мен азыр ушул мороженое аппараттарын менен иштегендер канчадан табат? Ошондон бир тартып берейинчи. Элдерге интересный экен. Муравейлер менен иш кылып атыптыр агаларыбыз. Колдон келишинче жана жүзүнү татпай чагылдырууга аракет кылып атам туугандар. Кыскасы Жалал-Абадта арзанчылык. Билеми? Кыргызстандын булуң бурчунан Оптой, Ырныктардан келген бир туугандар ушул жерде жайма базар кылып сатып атыптыр. Ишиңиздерге ийгилик, мен 10 мүнөттүк роликтер тартып берейин. Узак кылсам элдер жанагы зерип кетет экен. Андыктан биз менен чогултуңуздар. Жардамы болсо кайрыла бересиздер Кыргызстан боюнча. Чоң каналдарыбыз бар. Москвадан деле кайрылыңыздар. Москвада жамаатыбыз бар. Азыр мен мектеп кийимдери боюнча видео тартам азыр. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.